Hallo, eis fáilte ais go podcastig Cheòlais, cholarúmsa dulmach ghearach. Seo fér a chlád meise cholarí sionimach go dúd ais ag Celtic Connections a bhlianasa. Well, hello, Seonaidh, mar sin seo ag podcast ag Cheòlais, tapléh ar sin bhí cóla in dú ag Glee Club is tapléh in Glee Club cúteach. Be go dheod acin dí bréimion a thuh Cheòlais hain agus Cheòlais ag déchíríchit agus a drás am ddíach an rúdbig animach ma dhéon na hadal go péin a thuh Cheòlais tór-nech a drásta, so ai, dé na hadal acu. Ha go leor dul acin, ha sin a bhí dul son cóig bliana díach, so anniversary acin in bliana, agus ha Dic an gigs acin is fésin go leor ann agus díoch fo hiún colletíach chuir sin amach ticket sin na son daichas na Barrowlands le sin hí na Vatsy Boys Bainley is Rudy Gray, agus rich sin daiche an de céir na cóig láin rút cin crachtir mar sin, so ha sinne ar dói de se sin so sin uas a hén torite, dúr tosach í an rion na goin. Well, chunnig mis sin agus mí, well, chunnig mí goró na gigs a dulgar agus, mis is mention stoch an aimimi ticket sin lána é Cheòlais agus chur Joe McNeil charit messagecham quick 10 a.m. give on na ticket sin a dul go mábua agus bhaid a dul go mábua, so bhí siú ar dóid mí sin agus anis stoch tíí arás a Celtic Connections ba gig a copéin sa fruit market cymryd yma? Ie, fa gig le acin sa fruit market fa sin hín agus John McLaughlin sa Wind Up Crows support gyn agus fa jo eich acin chará sin clwychgur son da fies so fa sin faracin stoch ac sin gyfi rwt ac ein rusty mar a chanas atach chlwys a chai fa sin arstŵl ar hannig hwylw sin arall o cyn agus yn y doi mis mwyn nys gyda sin epic yn ffosio gael gyda deach rwt yn rwtbig na siar na fashion yn dŵr sort of rwt ach fa sin rwbeth sy'n tolch ydys agus sin far a chwr sin amach sort of announcement mi gein Trail West Fest yn oich sin agus a thys acin von sort of doi a fat gar y ffricwrs dy neach gyda ir y doi hyn y lwch geisteach gyda sort of line-up o sin acin cwtioch. Well, I mean, keench could be headbands gydio in an sin ach cyw a tíd garage a Cheòlais agus na hacin y dul well a naich ag na City Halls hanna sin na blianachin a sydd iddi fi Cheòlais in éis sin imitach blian inis Jane a cynachin a siar acad rwyd sy bi a ti yn y Cheòl. O, ha imitach cyne dda ac am o Cheòlais a hiet trip a chaimi go Cheòlais a sgawl hawdi herst na klasichin son nadal sors rwt sé da filas a hoch gyfawn. As sin sors a hiet trip a chwla ni Ceol bios na ta'n changes rwt yma sin kerst ag ire in a chlychig ire cho arst le chlychig yn y seinat yn y le. Sgynnych mi de tor charachin yn brilnat nach da chynnych mi de reich kerst met doen maar wel mijn sors e olach hore ach sé met doen maar neus Nicholson eoin mach geandrik agus sin fioni hi trop an chun mi post kerst an ta'i séintse le ma joch herat Ivan Donald nach marin agus fa imitach character mar sin ma gost agus dioch a sorse a mis smúgin a húla céine bheit a hacam de Cheòlais sé mar a hain coirsnach na mis cúteach a gal párs mór is cúdvis cúteach agus go bí catch vélu ha dúne wan coirsnach a tína steach as deach a gal párs down agus chagaf a béitich. Well, was een brein migéin ik het een kédi ik Cheòlais ik nog said i deachkinse kiating agus was een brein migéin agus na walkers morag walker biet an anku an a glasgow agus ha sin helten gehulten je chi de whole watchers a ha choirsnach agus gebri kavel Cheòlais bi a choirsnach an kutjoch hanin se a gejoor artists go se vi an Jane has peine kétar artris éan éige. A mi joch a cointer well ha dover ha mi joch a cointer se húla in je chointjin agus sin a rút a caution me géin Cheòlais sé na neoin a Cape Verret an je tí an úl cúteach. Agus ha éan has stoigile hiú lachgus an ha rútbeg difri a gonne ach sé nu rút a haun really sé ceol gealach a haun agus na jiffer stoidig in hiú gealach a tí cóla, crain cóla as húlat in je chud chéile agus ceolatar an le mar a thuismi ha clúichig ire cháarst agus bí purstes árain
Seonaidh má ann ag go thuúlaitaine, so ha duibh rá déúta séir, mé cointe se se thuúlaitaine éicinn ciú. As a scíalchan go teach. As a scíalchan. Oh, well, actually, féimi mí rá Rona Leitrid sinna go highlight. Highlight úsapí, boundary. Boundary. Agus bí sé péin is a houseband iad naiche? Bí mí a houseband, bí clích becin séitich in Newsan agus cúdais na séinetar an cúteach thostaich raibsan. Féimi mé a cúteach, déiche ríchad bliana, fadach gyn hanilsum J Chantor san sin ach sé tídach déiche ríchad bliana ha chofata. Háris in na bliana cyn sin haisa cyn chráach o fúdaste, san stoch a déich bliana go íon dánach pegi an is dunne colcha sé sin. A chanis if bhí anna Glasgow na City Halls, cimime sin na fadach gyn gwyisi? Ha fadach gyn os a héin ma as stioch gyfer sin a féin chom yn seo se Cheòlais hacin yn luist agus i Cheòlais cúteach a heltan de gúne i tí fór cúteach as a bhela fór. Agus a mi smúin gan córte de se thuúlaitaine bhí saoin agus tócha a mi dáchas go bhí fiúin anna bhí smúneach. Well, is a go a seo cóisiún go mór an tócha bhfuil a brosnach go gáalaach as go déitead go na clásicha nacin as go gafad pár fiús deochas na cúda manéile ha dólacin. As deoch go cúdatus Cheòlais as cúteach as uist sláán héin, uist a dés ben bhla éiriscé húla áte. Ha sin fiad agus cúteach chunig sin na Gifford Coulter an sin na chéad gohadit a dhéad fas sé péin ann ag sirim. Chórt a rúm sa tíach a húlt an eicin méiscachug tí Gifford Coulter agus chunig mi hín sína sé call an éidirnach me bhain is mún sin. Agus tíach ruútan chaníil dá jaun rií sin eicin mar nach chráigh Celt Connections. Agus stoch a dé á sé péna cétar ar trí eicin stoch gyfer siúil eicin mar ha a bblianasa. Wel, ys y seo, har mi fydd chwt rang, yn blin seo nach ach, gymi cws y farach, a mi ar fi gywns o tor pwrstas o'n Jeff Rútan, ach, a mi dŵn yn y cointer y line-up, agos diolch, fel gramig yn y rwtac yn hun, o hann y ticket yn dolchol o, o'n am ismwynio, right, fe mi stydig y catch y bi mi, agos, cointer mi, a'n hwyl y ticket i'r ffollof, ach, a tor Rútan mar, fa Transatlantic Sessions yn agorys gyn, y hersig o dŵ, agos, charo mi ddiaf ec na cwrdd manachgas yn hwyl mi, fi gas, sorry ti hyn ma, fi awn son sin. Fa mis y brain I cwtch cyn an anwyist as fa sy'n diolch a cod o mi un Celt Connections hyn agos hwrsio ys na stocha jeich blin ar as chai awn agos fa list y mod ik gyda ag gyn ar Seonaidh agos differ artists agos fa cod am awn at dal awn diolch hic mi sio stocha gysiach sy'n y gynnu agos ynish hwla sy'n y ticket yn ha ma gwyd ach ik yn nŵn am haid adachwch le Gifford dŵnio. Cymryd ha si sy'n Seonaidh? Wel, fe Celtic Connections hyn ddiaf gyma popular sio sy'n rwt agos fe dŵnio ddiaf cemach yn y ticket yn ach gymal dŵa gyharif sy'n dda'r sos yn y festival club hyn. Hanna yw ystod sio eich mae'n ach elw on the ball mae'n hanna set ach haid adach o gymwr diolch as y sio sy'n sy'n arsyn i'ch hyn, ha mi feicyn tor y farach dol le ceol tradition te. Nyr fa mysys ysgol, jo grysiad as, fa wy ag dŵnio i'r ceol tradition te, go ire ach charo a chymwr sa ha diw, agos charo môr an gŵnio colath i'w hyn, agos sio slwg bec gŵn, as y friol nacam sa fa chwmesor sio i'r ceol tradition te, ach yn ysg ha hwlytynio chafwr. Misser y ceol tradition te, sio mae'r hot ticket a hawn. Hwlet yn ysyn o gol awn. Agos, chwnig mi sy'n y tach o'r stoch, diolch bliol noch yn yr as, da filas ag eir diolch coig diolch nwrdd ac yma sy'n, chwnig mi gro tor y farach oicri awn, y fa sy'n lein y colain sa ffarc bar, tor y farach oicri y fa ffollof gw fashion hiwl mae'r, rwyd yma'r EDF no TMF no gybi heb cael di fa dol, agos, y fa eolwch i'r yn ceol ag na colain, cwtioch, ais yn y horain, yn y ffyn gaelig gyharach. Agos sy'n yn Jeffrey gosa, ha hwlet yn y ffarich yn co prosial, yn dôlch ysachge, yn canan achge, yn ceol achge, yr o hwle sian, agos chan il eicol o'r dynnu sy'n bi yn sy'n yr a. Mis mwyn i gro eicol yr dŵn sy'n yr a wyddigyn, no o fwrchwyd sy'n gwyni ach. Ha, yr o gol bwyn o sgiwn o'n ysg, agos, maar ik heb het dus Well, a ben hier popular sa ha Celt Connections.
A céist deacham san is, mar na chéal cúteacin ticket ein san Cheòlais an aich, Jé cheannach de péin san an ticket sin a réich de cúteacin. San an ticket sin a rích de chutekin. Ceannach an ticket sin agus bí an dóis smún neach an dúdar árachuig. Ach nó bí útálaite de se thula sin na chluinistúr an aiche clúine tú jifarút an jifar push, jifar árain, jifar seo se hiúil agus bí rúta gin am sa thulataine as mé cinnte go cóirt a thula nót de se thulataine agus bharach go sin pitar spárs á. Well, tapléibh gomód san seo a dhéanú a dú, tapléibh dhéis an Glee Club agus am in dóchas go dtéis gomádaibh an aich agus tapléibh dhéis. Tapalíise. An deachún cin na cameras gé man. Hier fed gin cudaman a high inimachach san códach seo sidim, the lorach a BBC iPlayer.